ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤ ꯏꯖ꯭ꯔꯥꯏꯜꯅ ꯒꯖꯥꯁꯤ ꯂꯧꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯥꯛ 6 ꯔꯤꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯨ इजराइलना गजादा चथ्रिबा लान असे लेफ्टनबꯤꯗꯃꯛꯇꯀꯣ सिजफायरꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ सिजफायरꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 50,000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯤꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯆꯥꯁꯨ ꯑꯣꯏꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯃꯈꯣꯡ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯈꯨꯠ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝ ꯊꯤꯔꯒꯗꯤ ꯒꯖꯥꯅꯤ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯖ꯭ꯔꯥꯏꯂꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯒꯤ inhuman activitiesꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ building structure kya thugaiba bom thadaba asina maram oirga medical need no darkar orakpadagi medical need orakpadagi makhong kakpa makut kakpa asina maram oirga khwaidagi hena asigumlaba mioising leifam ase gaza ni palestine ni hairi ko report khagi matungina hajik su mioi kya thiba phangre moigi israeli forcing na mafam khangdana hatkiba building kya na nansan kiba asina maram oirga mioi lakh ki matak thiba phangdana leiri WHO ki report ki matungina ko hajik emergency oina angang lising taragi mathakta medical need oibadagi hospital shift oiba darkar oiriba adu masina maram orga humanitarian crisis abane bathoise adu humanitarian crisis khak sunate ko gaza do ji oiriba mongse pura akoi mang tak lam fam oibagi mongdani lerise building structure kya thugai khre school sing office sing kya mafam khangdana destruction tawgiba masina maram orga mafam ase gaza se pura destruction debris na pumtan thalaba pura mang tak lam fam ga chap manari ko even school office makoi gi shelter sing thugai ba khangna tan hospital yauna fe attack attack tawri bojik se hauzik lagle wafam de masagi lam asida foreign hena maram moidena ko humanitarian crisis am togali basineba masigi maram se Israel gi prime minister Benjamin Netanyahu gi hidden plan am layeba adu plan asi handakte Israel gi security cabinet so yaba pigre ko adu Benjamin Netanyahu gi plan asi matungina Gaza strip ase pulap da military action losan ba adu indefinite control do basineba Israel na indefinite control do basineba Benjamin Netanyahu gi plan je adu Gaza gi territory asi Israel forcing sina ko control do ba adu mufam asidagi mioi lakh 6 se atop mufam da relocate to ba adu relocate to du se gi maram se atay kem ne ko moina Gaza se occupy to ya na bidamak ne Israel na di haire relocate to go du se humanitarian angle da ne adu ta sengmamakte mufam asidagi ko mass displacement ne ba to go do se moina occupy se to ya na bidamak ta mioi lakh 6 mufam amada ko thangdokaduribase force transfer ne tawdoise haidi masagi ayaba yaudana transfer ne tawdoise aduna masagi ayaba yaudabane na mase international law na so ayaba pide ko international law na so thingba leba mase ado achamba wai da haragade masigi transfer tawduribase Gaza si Israel occupy tawnu benakta miyamase deportation tawbane atop mafumda masagi homeland asidagi masagi lam asidagi atop mafumda deportation tawbudune ojik tawrise ado ceasefire gi wari se hujik adum makha tan chathari ko ceasefire gi wari se katana mapung ba thodang lawraga adum chatharbane adu hariba negotiation asida ceasefire gi negotiation asida kanna negotiate tawri base hostage sing ase phase 9 thadokpa humanitarian access lane habadi chana ba chinja thangna ba sing adu medical assistance medical needs sing se aduga mohoi gi lefom mafam chaba mafam da safe oi jaga da adum mohoi assising access ohenba masigi si piba sineba adu Israel forcing se Gaza da mafam khar da gi lawthokpa sineba moina ise ado Hamas na irina negotiation Hamas na taliba demand je negotiation is tawriba demand je kena matamda ceasefire se permanent oigidabani aduga Israeli forcing se Israeli military sing je Gaza dagi pulap na lawthogadabani khar khaknte pulap lawthogadabani sineba adu amuk prime minister Benjamin Netanyahu na haijine ko Hamas unconditional surrender tawgadabani sineba adu Hamas na kari hari kanda Israel na chathariba Gaza ki mathakta chathariba illegal and inhuman activities sing hana lepkadabani sineba haije ado punamak sinamaram moraga hojikti ko Palestine se internationally recognized tawraga normal life amada propagi mahutta Israel gi inhuman activities Israeli forcing gi inhuman activities asina maram moraga ko hojikti existential crisis ama thopagi mong ne balairis aduna even Israeli force na aid center habadi basic necessity pifam mafam sing sida attack adum hojik chathari ba ko aduna makoi gi chindadi chimbaldadi humanitarian ne haiba du aid center da fawda attack chatava asina ko ekoi peace kedong de property ngamoeba adu foreign troops singna koisalaga thamleba territory natraga lam amabu ningtamba lamni habasu yaroeba ko aduna Palestine singna pamleba se masagi homeland asida freely shanti oini hingba sineba ado adubu khwai luri ba saw ngasidi ko global voice asini ko Palestinian singi right ase
Israel khakna manghan banatana global community gi voice da mami ta ta du uri bago ado pikhre gi community kuting mana Israel na force displacement ta udri bago ado Gaza se indefinite control ta wone haina tawri plan ase amatoina lemina duna masi reject form thoi ko ngasi damak ta video ase matang sta loisin jage anoba update amaga mo anoba video mo pudan laksage